Kako biste reagovali da vidite kravu sa poklopcem na boku, kao na rezervoaru za benzin kod automobila? Internet je preplavljen velikim brojem uznemirujućih fotografija na kojima se mogu vidjeti krave, kojima je otvorena rupa na boku, koji pokriva plastični prsten u kome se nalazi poklopac. Nazivaju ih fistulatne krave, što potiče od latinske riječi fistula, što u prijevodu znači cijev. Uklanjanje dijela njihovog tijela kako bi se pristupilo stomaku je višegodišnja praksa kod eksperimentisanja sa životinjama, koja se sprovodi i u veterinarskim školama. Stručnjaci kažu da životinja ne osjeća bol prilikom, a ni posle operacije ugradnje fistule. Nakon određenog vremena, rana oko otvora zarasta i krava nastavlja normalno da živi, nesvjesna da na tijelu ima stalan otvor. Svoj neuobičajeni eksperiment istraživači pravdaju riječima da bez ovog i sličnih poduhvata danas ne bi bilo mnogih otkrića iz oblasti veterine, ali i humane medicine. Otvor služi da bi se iz stomaka vadili i proučavali mikrobi. Iako se tvrdi da se to proučavanje sprovodi radi poboljšanja zdravlja krava, jedini koji ima koristi od ovog stomačnog inženjeringa su mesna i mliječna industrija. Ovim eksperimentima se optimizuju ishrana i probava životinja koje će na kraju završiti u klaonici.